amanyete nsemo yaye umayete gari unique na inde tia wezi ke kagento ketaiyo tata chiti ko jaruto tata abuna abangine megongo kai esoda madiava aye lakini ngo yeli ngo chutelie penda sana ngoma zake omongwana nale bono kurukunga J Mambo J Mambo nere egento nkiraso ke kurukunga botaka pressure ngo ginere I think bono ekibona kwa kungulira karati ke kya yonde karati ke kya ombiro ngakia ku J Mambo obotaka nero yono tereta Simba netaya Ekoreko ngita lakini no nera hengererio obotaka terete kwa Simba netaya watarangule kwa nagoteru kwa siasa gusi ankoyo I think no Simba namayete bo no mugabana taliko koigo sino embono go ziri bwanzo in fact lakini karari J Mambo na okole binde mbiri ko bora dada agati kala kunyake ngabo nakamusu otaka bwagalire ngola mu bazango nyabuyoma inganyomba yongo gani ngaki egedugire ukani ndabo tambe ngabo taka nobo mugusia tebeto butaka no boisia yes togosikwa yali za jia mentire mungwana yali gete sati geta ngole ko ngita abegete hera taigwe zumbwa na liogiria emono ano is as natural as is and in fact wins ko muomera na bagukwana buna gotera igo igali geti nchira ya yere simbo yogotera I think abantu abange bago cyandika gotera mbali bagwe sumbuwa nenchira batali aye kolege ndukuri go nyara nagingo kale nabo tambe ngamana yogotera butingo toko yes tingo toko pie kera I cannot sing I know J Mambo jamaa mzuri sana na teru kwa matiangire kindi ndaharo go piki buya obe nakora kuna roja bantu bakora challenge cha TikTok sana narora akini tate gente kagete kya Simba rakero kiti matio moda jisemichiri timate moda moda Simba na moenda kende abeko tebekana na mokonyete timate go sana monyolera to na yankanta konya gutarira ndenchira ne lakini onyo mo appreciate timbu ya because for real no he must have abantu mbale banje de Simba sanyo jogo tera kulibo and it was due to public demand mungono yayi wagantu yes gyagera tata okotera kulie kero kwa tiu ekora zikwaza no Simba monyere buno mugaba nanyo karobisi bakara soka zikaikwa mugakurwa actually nero gereta bono Simba gato mtigente ngeta yeah it's that song kai omanyete igama giri bungora yacho geta mangana alinga Simba nege zire kiyo kigwati amawe yaso kebeseto abasani bagusi tia bagendere bosio I think naende batigenda mwamu baisa gwanchana kero umuntu yani babe fringa kero umuntu tigakore gento kiria kunyara actually nsuko baligere libonsi migi champion mbakubwekana na mansango mbakubwekana na babuji bage mbarambamba bakubwekana kero umuntu agwati bintu byaye ngwarra bono Dani Musima aka Mr. Ongengo yes wono nagenda chinse chengumbu wono is doing well tigababwata na magoke ngencheye abasani basuke bosio ensana kenzana godi abasuke bosio viki yake erongo zini nekere DJ KISII ngoja wale kama jigosi KISII wajo kama musika sana na mzee musika aguru kwa DJ KISII ala kwa nilitalia ya wango sana na chikote manga machigwero murume the vibe master DJ na waji DJ yuko na iko okay wanya ko manyole no madenjera ko dress no to ngenere ko ranga Mungwana sana by the way agini mungwana sana DJ KISII the vibe master na bako bana cigarette umururi bwe saiga yo musai chakira chinse sana ibire mpaka 10 koigo sakoro yeto yetibya minute bya chio na ramba ko beka me challenge oh must you say that do mire naye kibono wacho mere ni tuvi ukaongolia maleko
ono jiba ndiri cha desi keka narueto ngoje narueto Garoka mwati jero. ije ndiri wezi ka bito tai ko Garoka ibo kia boko garoka ke saruti. Ngola ni nyete. Kana sigaro ko enjera iga. Ogatikira majani bintu byabo. To bwate sibya mutorwa. Kiagera. Lere jero ka bogetirenga. Ngoyo. Kai, no te viro tigiro. Ai gwe korasi. Charity game biole. Wadi unirie gendabu. Era igwe wadi uniri. Allo. Aro du. Yes. Buya morena porakatia abu mwara to gendiri buya. Moko gendo yo James makorio kyo ye jenga moko gendo mogende buya nendo robe. Primero mongine uniform. Igonga kiamini. Kiamini. Kiagera lakini ukatera nkule kunga buno huko. Nkubati sababu. Nero nataka kumanya. Oh, ki sababu. Ni sababu nero rato igolere guchire. Kiagera to kuchimo pimbe osaigo. Yeah. Oyo aterete na ruti sababu chikoro chiko pima. Yes. Allo. Allo. Yes. Biamono sana. Kera di masate ko sensinga ya mwara ke buaterete. Awanyu weta mwasukiri abu ngara. Moko genda buya nya saojo. Biamono sana. Gente kiale bana kieke. Egena kienda ale gote bana kiekyo. Ngana bako hii. Nakamuraka nakarakungote makasa. Ke nje. Abagusi ingwe tumabale sana. Na kulitu atekeleza sometime wakuruguma bumbuli. Yani kila umuntu nabwate njera akolete message yaye go educate. That is why wasanii ni kioo cha jamii. Wasanii ni kioo cha jamii kweli kabisa. Yakoro kwa jimnizo. Yataba mutigirwe roro. Yatokoro morobeli oyo. Kwekalitu kuri yankyo. Litoro merano mwacho motegereria somoro Mominchori. Finally ebintu byazimari ngoteretende. Oli akoro kwa Mumahete sana. Letu omusani one sana monene. Ebintu byazimari. Nene rote to bwanjali nesi kamu. Tigero buna chekirero buna mesate. Torwa en short. No tiga nginyoro mongwano yo tamaye kuruga higa. Ya DJ Kristo abaire playlist. Kumuranje come to fulani. Eno kumakori kuruma salama bwana. Na kiege neke na kiege yeah sikia ebintu byazimairi amina oeti amina imas narago etia eke iria wansegete chekirero buna mesete ekirero inchota kesho itakuwa nzito zaidi. Umera na nere DJ Chris pamoja na sigareti mtoto Magda kuanzia saa 7 watasababisha zaidi. Ngoro kwa duo mwenye kirogo kesho ni siku Mwanchomo tele nchengoro kwa Ronald Mayaka Brigadier Yoligoro ga koro kwa Nyasai. Goodbye. See you.